Buri myaka ine irushanwa ryo guhatanira ubuperezida muri Amerika ritsindirwa muri leta z'isibaniro swing states. Izi leta z'isibaniro bihabanye na nyinshi muri za leta zikunze guhora zishyigikira ishyaka rimwe, zo zishobora guhinduranya hagati y'amatora kandi akenshi nizo zigena utsindira intebe y'umukuru w'igihugu. Mu gihe leta nke arizo ziba zihatanirwa, abashinzwe kwamamaza bahitamo gusuka mikoro yabo muri ibi bibuga by'ingenzi. Amajwi y'izi leta akenshi agena ibiva mu matora, ibituma zibandwaho cyane mu kwamamaza bikomeye. Gusobanukirwa n'icyo izi leta ari cyo ni ingenzi mu kumva uko Amerika itora perezida wayo, mu gushyiraho ingamba no mu guhindura ahari ahazaza ha politike y'iki gihugu. Leta z'isibaniro bakunze kwita swing states mu Cyongereza ni ingenzi kuzatsindira intebe y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2024. Izi leta z'isibaniro ziberamo mitingi zikaze kandi zihenze cyane, kandi abatora bo muri izi leta bafite uruhare rukomeye mu matora. None bigenda bite? Nyinshi muri za leta muri Amerika biba biteganijwe ko zizegukanwa n'abibara ritukura, ni ukuvuga abarepublikani, cyangwa se abibara ry'ubururu, ni ukuvuga abademokrate. Ibyo rero bituma amatora yazo atarangwamo guhatana. Ariko muri leta z'isibaniro ho buri shyaka riba rishobora gutsinda. Umukandida abakeneye amajwi 270 kuri 538 y'abagize akanama k'intumwa zitora kazwi nka college y'itora, kugira ngo abashe gutsindira ubuperezida binyuze mu buryo bw'uko uwatsinze yegukana amatora muri leta zose. Uyu mwaka Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina ya ruguru, Pennsylvania na Wisconsin nizo zifite urufunguzo rwo kugira mu ngoro ya perezida wa Amerika, White House. Hagati yazo ubwazo zifite amajwi 93 y'abagize akanama k'intumwa zitora ashobora kwegukanwa na buri ruhande, haba abibara ritukura, abarepublikani, cyangwa se abiry'ubururu, ni ukuvuga abademokrate. Izi leta zigira ikinyuranyo gitoya rwose mu matora kubera kugira umubare w'abatora b'abarepublikani n'abademokrate benda kungana. Uguhindura uruhande kw'abaturage hamwe n'ihatana mu bitekerezo hagati y'abatuye mu mijyi n'abatuye mu byaro bituma ibiva mu matora yabo bibi bintu utapfa guteganya mbere y'igihe. Yewe ni impinduka ntoya cyane zishobora guhindura leta yose, bigaha Kamala Harris cyangwa se Donald Trump kurusha mugenzi we ikinyuranyo gito cyane cy'amajwi ya college y'itora. Nkuko mubibonye, mu gihe leta nke arizo ziba zihatanirwa, abashinzwe kwamamaza bahitamo gusuka amikoro yabo muri ibi bibuga by'ingenzi. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.